Kani kedai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulie du Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor minta step ka absan tarik ujil leo kilong. Layo say sa kawai ka magyap na kramuli ha East and Hills District hinin kasni. Batha ka yung bishar Meghalaya High Court banta ladap IT ka bat umpat dap IT ka hakidukan bat kali kamay. Life ho point khandro kulur ngut kibre ladap ya ketika yara covid khat khandai hakari India hagabatang hinin kasni ladon hadu ndre pusau point prap khandai lak ngut kibre ladap aitika but south pa alpha ngut kibre thmai o covid khat khandai tang hinin kasni hajela Meghalaya koit aspa khandai puprangut bat khlach phungun haswa bane shaki khubor babina tungin snap shwa ya kini jimpnan kat ba kari kala sedang ya program ke barat da banyo IA ya kidawai tika na covid khat khandai habaro ki jaka bala penbet da sarkar ya ka ba on ai na ka benta baro ki nong song snong ki bala dap khat phas nem sheneng ngiri weekend tu yepi ki parok no ngap baro ban pin listing ha ka ba yada ya ladi ba ya ki weiru na ka ni ka jingpang ba shirkhe ka badang bu ya ka koi ka khia ha ka jings ir hadu mentam suba song khop haliyeng limda ka long ka badong kam palat yepi ban mi shabar buat ya kini ki South Lee jing batha ki besuk deng ya ki mas ya paji iwei ni iwei pat sat ya laki ti bat kadur khmat jong phi manga kasngi bat shimru ya ketika ban ya daya lade naga benda ki jing tip ki bakham na habere bat ka covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwei ar lai khandai nyo phra not sound real lani ha number iwei not nyusan ki khubor ki babnya ka kinhun kinong yarap bakin thup ya ka National Disaster Response Force ka State Disaster Response Force bat ki sipai durio kilayo sei ya ka yap ka ba ar jong kinong belati doyong basuba shatep im hapokram doyong hakram ule umpleng East and Hills District ka khubor ka bala yelum ka yathu bu executive magistrate ula pentip ya ka jingpi bina ya ka menyap jong utay unang bala balara sa kabu menyap haklilat si na kabentaban pendep ya ka postmortem ki border district jong ka East and Hills District kila ajing tip ni siya ki bahayang hasem jong kinong bala ki badai na kachar barpeta bat kamrup absam bat kaila ka syakar North Tripura District lembaki SP banwan itu ya kani kemenyam kumunch pun kemau ya kemenyap beningkong layo bensei haka khando tarik mentau penai hari umpat dan setia menu banwan kami akam kari ka jingja subat tep ini kesangut ginong belat tido yang hakram dong yang kalaja hakalai potrik ujimang mentau snem kayin Bishar Meghalaya High Court kala pengkesan ya kajing pemik hukum ke sarkar lemba principal secretary kata ka khoi ka khia bat lemba ki deputy commissioner ban phatha jingtho ya ki beradap ITK bat ki bombat dap ITK hakidukan ki kali kamai nadu ki taksi ki auto rickshaw ki maxika bat ki bos kayeng Bishar hadin bala Bishar ya ka mukut duma kala pemik ya kani lemba Chief Justice Biswanath Sumodar bat Justice thank you habade ba kajing pemik hukum ka deputy commissioner ka East Hills District kat kum ki kendon ki batmai bala penni do principal secretary ka tanah ka koi ka khia ka yang Bishar ka loong bah ka hukum ka bala penni ka long ka badong kam banbut da baro ki dukan ki taksi ki auto rickshaw maxika bat ki bos nalol ka hukum ba penni ka sarkar lemba principal secretary bat DC ka yang Bishar ka loong badang don kam penni shushu ki jing batha khanang ba ki pat ba ki nyolat ban shim ya karai kat kum ka jing ji jongki kayeng Bishar kal ongru babaro kidukan kedi benta ha ka jaka babiang kabapin I baladap simtika lani vaccinated lada baro kinong trei hadukan kiladap simtika bat benta not vaccinated lada ompat dap simtika ha ka juk kurukam kayeng Bishar kal ong baki taksi ki auto rickshaw ki maxika bat ki bus ki haple kunju lada kinongnya bat kinong but ninong yarap kiladap simtika bat lada kimpat dap simya ketika kajaka banta on sarai de kibor badi khmi jong sarkar jilla baladakin bot ya kajing batha kibor badi khmi kila ban hukum ban phakhang ya kidukan bat sange ban kamai kali halol kajing atatin ki patba ya ketika kayeng Bishar kal ong bak sarkar jilla kadon kam ban le kat kum ki kendon bala pemi do principal secretary kata ka koi khia kayeng Bishar kan sepeng ngori ya kani kenang bak sarkar jilla kala ban weng ya kajing atatin habai de bat ketika haga juga por ke deputy commissioner jong ke South West Hills District ke kongsi kharkur
Kalau pemenapai bakat kum ke hukum jong ke Yang Bishar Megla High Court. Kalau bathak babaro kidukan ki Jakarta ki taksi kamai kidai banta ya kegentin vaccinated lada kiladap ITK but not vaccinated lada kin padap ya ketika ya da COVID. Hapadang jingkala jong khnyang jingpang COVID khat khnai lembat kiwe ki jait kum udal taplots ubayo jingtip bola sangpur hai kiwe de kiri nakalian director ke DHSMI Dr. Amanwar ula penpau ya kejinal kam ban ITK ya da COVID berkolong ru kejinda ban lait no ni khnyang jingpang COVID khat khandai haba keli ne halor kejinang ki kibayo ya COVID khat khandai ha kejela wat hadu menda nakalian Dr. War ulong bakam dei kejingki le kejingbun kibayo ya COVID khat khandai ha kejela ka dei na kejingibet bat ba uni khnyang jingpang ru Saprang Bham. Dr. Amanwar ulang baborok kipat ba kediban but renti ya borok kendon jong kekoi kekhia khamtam kejing teng mas kejing jengai iwe ni iwe pat bat kejing sa ya khti banlait na kani kejing pang. Dr. Amanwar ulang ru bakidang kibre wat laki ladap ya ketika ya da covid henry kidang yo ya kani kejing pang tang ba kejing sistem kamlong pat kapapalat ya kini kibre ladap ITK. Kani kadai ko All India Radio Shillong ko balam sipi ya khubor. Nak report balayo na branch manager ke State Bank of India kaya thu baladon wei ubre balayo yo covid khat khanda bat ubalarung hak State Bank of India umulong branch bat kumta nakalian ke office jong district magistrate jong ke West Jantai Sese kalabatha ya kini ke bang bakan khang nado ka ap so trik ujiliau hadu ka lai trik unai tung mentau snem labatha ru baya baro kibre ke balarung hak kini ke bang baki de ban song tung kerpang yaldi nak benta ke sifosni da ka papek binya ru ya ke jinglam ko ke khia ke jongki bat ki de ru bandeng ki mas pingi jangai iwe ni iwe pat bat ban sai ya ki man kapor ha kini ke jing song kerpang yaldi lada don manu bapin i ya kidak kisin kum ke jingki ke jingshit ke jerho bat sem jing e ban ling sim ki de ban pin kerpang susu yaldi bat ban pintip kiklik nong sensasi nong kejongki. Menteri ketat kalau jong Sarkar Jela Meghalaya ujim sanga ula pentip balasa tang pratili kidieng benpom opor Shillong nak benta bente ya ka surok Shillong Dauki ne ka Shillong Dauki road project. La ban kedo hang ni bakatangat PWD laturwa ban penhe ya ka surok ba jong Shillong Dauki ha opor Shillong lembaki klau ha opor Shillong. Ujim sanga ula pentik naru ba onpom tang kidieng ki bodon kam benpom nak benta ka jinte ya ka surok Shillong Dauki. Ka India hakini ki ap saw kunta ki bladap kadon hadu ndre pusaw pon praf khundai lak ngut ki bre ki bladap ya ketika covid khat khanda bat kepala penpoi ya ki jingdon ki bladap ITK covid khat khanda hakari syaka life ho pon khat ndre kulo ngut ki breu katang ka koi ka khia jonggari ka pentip lu ba kini ki ap saw kunta ki bladap kari India kadon san pusaw hajan ndre khundai ngut ki bio thuma ya covid khat khandai kajingdan ki badang sya sumar ni na covid khat khandai ne ki active case hakari kilang hundre lak afnyo hajar sanfnyongun katang ka koi ka khia jonggari ka pentip lu baki India ka don hadu ndre fufra hajar praspa prapsanut ki balakot no covid khat khandai hakini ki afsa kunta ki bladep bar ka bala penpoi ya kajingdan ki bakoi hakari syaka arkulur khandai fulak ndre fulai hajar ngun kata ka koi ka khia jongkari ka pentip lu ba ka jingtam ki bakoi na covid khat khandai na ki bayo hakari menta kalaya syaka sngi ka basapu ar ka Jela Meghalaya tang himin kesni ke don sifongut ki bala khlat no covid khat khandai ba ka bala penpoi ya kejingdan ki bakhlat ha ka Jela syaka praspa nyongun ka Directorate of Health Services ka pentip lu ba ka Jela tang himin kesni ke don sauspa arfongut ki bayo thuma ya covid khat khandai ka bala penpoi ya kejingdan ki active case ne ki badang sya sumar syaka 1000 sauspa arsangun tang ha is kasil sesik merwei kadon 6000 laispa khandai sangut ki active case ne ki badang don ha kejing sumar bat ka West Galwal sesik kadon sanspa sangun kejela kesakhiru saya aspa khandai pufrangut ki bre ki blakot no covid khat khandai tang hinun kesni ki blapen pe ya kejidon ki bakot ha kejela syaka safu hajan ruspa safnyungun UMDC ke Juwai South uba Andrew Shulai hingga seni ula ajingera pisah syaki asya ki bahap hapo kalung kurweng Urban Primary Health Center Juwai ha kejingalang ke berit ke belalong hacut waku indoor hall uba Andrew Shulai ha ba ajingren ha kani ke seni ula penpau kejingero ya ka jingtre jing ki asya berkumta kani kejingera pisah ke jong u ya ki asya ha kani ke seni kalong kum kedak kejing semua buram ya ke kam kini ki asya ki latre khamtam le hakum kani ke por bakhi ke klam covid khat khandai Wamilia ke mau korwat baru badairu menteri kata PHE jong Sarkar Jela uba renik ton
El Tong Haru la yaknu markmat ba kinong song dukan hayo mokurat ban snap ya kijing kijong ki khamtam ya kitu ki badi jor ba kinong song madan ki bom sim yo song dukan chu mentala arbana hadin ba ubar henik ton la yasong ya kijing kijong ki ulakular ba unse kran klo ba ka deputy commissioner ka kongsi khurkungar halor kani kaphang ubar henik ton ulong du ba ka khlam ku ka khandai ka lawan ra bun kijing la kalong ya sarkar ni pa ba bat ulay tu ba unsa wa dikilat kilinti ba unsa ajingut ru ya ka deputy commissioner na ka banta ban pli beng ya kayo mokurwan kato ki khubor ki lakut ki bawan shafi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bata ka por prabjing se so ba ka Delhi station na ka banda ki khubor haktin hindi bat bur pat sa ki khubor haktin phareng kani ka dei ko All India Radio Shillong